Cutie. Yo, that was 2 guys 1, 2, 3. Hey. That's so. Yo, that was 2 guys 1, 2, 3. Hey. That's so. Mema obibia akwa ba de Batuma GH emunya ba muson for Mexico and me the trending news ebremo na dani da se die Ghana ha arewo sem nko na yete enye accident na chese obi akoshuti obi ana se obi abopa ama yeku ne master there bi ensem fata dani etwa dwado emra so se Ghana ye mpenifo mo wo man mutumi ye bibi e de fa ho na inti ye kra ya nyane say yes Sky Petroleum Filling Station zero ya kwa shoot no chese samre kra incident we see na de sheda ensan ye 5 p.m. nanso ni nemu no arewo sem we esie na report e ba ni say samre no na ne worker ba ko a wode Eric wo ho na nsem ni bia wo kan ye ni say samre na anwa ye boys ba ko 4 imbrantie 4 no be pie mu wo ho na emre mu be pie mu na de we am chese mu kra guns a o de ba ye na ko ba say petroleum COE oni omu di aprapre ene abrantie na so ni nemu ekowie kire na chese omatumi asosidi agene nkwan efi atasefo asase na yesa incident we esiwo there in the Ashanti region na COE agene nkwan efi ni nsem ni din de Alhaji Abubakar Sadiq ena ye kase chese waye nanano modia na se arewo sem we Ghana has say de sisi dudu sisi ya wahana Robert Kokum MPB e wo mra chese ono wakwa dini juma wo okofi akwa dini red ye wo ha na bi bo pama professor yeku ni se pa bo ye bokum amanfo de atinkensen wo oman mu na nini na echi na ese mpenifa ye hwehan a wo mo hwa chese instead of ombetu anamo wo ho no chese omani omahan omani na chese sajumedie ni boni ni ewudi sem yi kwa na koso na wegie ye betire mpenifo se there bi yesi omutimi ye bibi fan because we are kete operations koso ewudi koso ne de ye adults na would tie science the way time see ye krapa na chese nsese esi akoye te se na ye security system no enye juma biem security system say they akoye se nia obi ade mra no ahye ne nsa no wo ye nia wo penti se owidifo bia sorry a wo no so free se onu so betumi edibone se nia se bia na migidi se anka beye na ka ye mpanifo betoto wakwan ama police fire omodwuma se nia se any other security systems beye omodwuma se nia sa anka ye mbo obi mpa ensosidi nkuni free atasefo sasa ni njuma kra won ye fitese se ai se serial killer no Ghana mu wa adults na yesi wo we ya ekoba se waji ne nkwa prayer so when to me answer
sidima and brantie 9 yi enti me je ne kwa bi ye dwane ye Ghana 5 o'clock bi success abia ye wo no nkrofo eni wana filling station one sa bre no na car sinsiwa that moment omu fili omu car tank anase dien anase koba se Ghana ha ye hwenhan ma chese with this semono when it tua onyonko a na etuejia when it tua pa na chese obi die wu na wo hwe da bi o se ye be koso ye sa de na Ghana ye nyina ye be wu ye besa efise dani da obonefo ni de obewo yentem na akase nipa daseni ebe hu se obonefo ewo yentem na ye de bambo no ebe tuye na etiefo ni ahwefo ye hwe won asemo se ekoba se 5 o'clock na eye reporter chese Erica onu ye djuma of filling station wo eka ne nsem se Obono ni siwo no ene akronfo ne dia prapre ansa na omutumi agye ne nkwan firi ni se na yembusa se ye den ena eye nipakuo yi a wo mu eba ewudie yitumi so sidi yekun ne boss pe na wono no ofahe sambre no alamu be no oblo ye Emma chese LGA bi free baby de baye na wo hwa ye kind of fishy bi bibi nti ase kakra eni wosa na yembuso eye abrantie no a wonu epa nenum di ni sam tu dwa no ekoba se omudi aprapre den no ye fa ho den na wotumi ye fa ho na wo hwe mu adabi ekoba se Ghana ha nipa bebre se uhwe sandi ye we ye sikasemo because abrante ne ka se ye akonfo yi omu fa sika bi fi bia ye wo de koye a sika ne ye 350 cedis just omu sales o maye na si ebe koso ama ewudie adosu se ya na kire se enkoye kra na yembusa se sandi pa bonefo na ye omo yesa because uhwe san krofo we ne ye omo ye ya enye krono bono mo baye na u ye bokro no efa 350 cedis there bi o ase wo free se obi enroba moa a onu ye business ka se wo kokro no ba o go fa 350 cedis chese wo sisa bia ye wo nioma ne penny na efri wo na so wo hwe sa in brantie for you to make your kodi out mu se there bi nkekaye bi we kire eye pa bi no bi awbo wo mo se omu ndi sa si wo yi ewu emfi atasefo asas na yembuso wana wo boss apa no so bi hyase no dis adwuma na yembusa se wono de ne nkwa de nya de be free ne nsa da na aya ne ye di boni bi a ye nya hwe ye fi se ye boni de what men do no it live after them ye boni bi a ye bia ne ye sika bi a ye pe power bi a ye pe e ma ye timi tu ana mo di nkrofo ewu no aya ye nkan hu se ye nchiribu dani da ya ketua be basa na ese na fata na ni nemu no etiefo ne ahwefo ye be sire mpenifo ye be sire o man mpenifo se die Ghana ye charge adu yesu ewudie na doso enye kidnap ya na sen ya ko kidnapping of embofra embayu atu eye branch youth baku stage ko kidnapping embayu atu di omu ko hye bebia 3 days eye omu omu be ye bia na o man Ghana ye koso ma nkwan masa ne ye we e koso o man na Ghana eye nimu de enya ade a chese ye pa chese ye be ko builda ne da ya we wusem se ya ne beti ebe bo waro wusem se ya na kan kon ya man bebre kan ko e hu komunim Ghana ha there be na chese ye de promote ewudie bone oya nkwa na chese ye promote se nyoma esesa na tiefo ne a ahwefo sei e na ye di Lucy Sky Petroleum CEO no bone fo bi na je ne nkwa difference na ni na motiefo wadwe nchire bi a wonso wo fasa incident we ya esi na we ja to your comment section wo de amaye senior accept na won subscribe ya so abon mo dey subscribe senior dan da di dwumedie bi atum a won so won sa ebeka bi na watumi a kire wa adwen na wo share na we like e de maye yemunya ba mo son for Mexico and am dey trending news ebrem ahana di mo besi dasne ye be san ehia maka fitiani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe